Lobi brada nanga sisa na ini abribi fu Jesus Christus. Meke gado kanada nanga freda de nanga unutide. Tide udena ini a Bijbel na ini a buku fu Johannes na chapter 5 en na ini a chapter yaso udo vers 17. Dan nanga wani fu gado wo luku fa Jesus piki den jubaka di den fende taki abroko a sabat. En na ini atoli yaso awan dipitoli di tranga fufustang, ma Jesus e taki nangaden en ai soiden taki en na a Manpikin fugado a verlusumang fugrontapu. Dan mekewi begin lesi na ini vers 16 fugomiti vers 17. Ataki fudat ede dem Djoe ben wani vervolgu Jesus en de besuku fukiri hem bikasi aben du dem sani Disi tapu da sabat. Ma Jesus ben pikidem taki, mi tata de rokotele kinou, en mi de rokotu. San Jesus ben wani taki nanga dati. Mi denki taki, ai badul, mi tata e woko na tapa sabat, en mi sefi e woko na tapa sabat. Aini vers 18 welesi, fudat ede, den Djoe ben kom morokrasi fukiri hem, bikasi ano ben broko da sabat nomo, ma aben taki tu dati gado ben de hem tata, en aben meki hem srefi leki gado. En na ini den vers yaso, wosi taki Jesus e soiden, taki ena a Manpikin fu gado, en a potien sefi koleik leki gado wel, mananga sakafasi. Dan di Jesus taki asani yaso, de hati bron act, en de wani mo ki eng, omdat akai gado en tata en a meken srefi leki gado a potien sefi gelijk leki a tata. En futru a gen sefi a srefi leti fu a tata. A teki tata gado letterlijk leki en pa. Ano takien fu yeye fasi, ano takien fu gersi fasi. Ma letterlijk a taki mi pa e woko en mi e woko tu. Dus a teki a sefi leti fu woko e ke tata gado. Ma, wosi einde vers, alwasi ade koleik nanga gado, en srefi de gado tu, toku, abi saka fasi, en asaka na ondro atata. Aini vers 19, dan Jesus pikiden. A vers taki, dan Jesus ben pikidem taki. Tru, mi taki gi un taki. Da Manpikin no kandu noti fu hem srefi. Boiti sa asida tatadu. Bikasi ala sani Disi adedu, dem srefi sani da Manpikin de tu. Jesus taki, a Manpikin na den sani di asi atata edu na dati aidu. Ente Jesus taki a Manpikin yaso anai taki fu, ta sama ai taki fu en sefi. En vers 20 ataki bikasi da tata de lobby da Manpikin. En asori hem alasani Disi hem srefi dedu. En asasori hem moro bigi roko leki dem Disi, sodati unsa verwondru. Da Jesus, ai potien srefi kolek nanga atata, ma ai soitaki adena atata ondo. En atata lobien, en endati abisaka fasi anga atata. Na densani di atata esoyen, a densani dati aidu. Ete wan lesi atoli fu atata a Manpikin a santa yeye, fa den dri de wan den dri na gado, a de wan di pitoli, ma we si bepaalde sani. Dan kou luku san Jesus o taki godo, dus Jesus ben piki den taki, atata o soi mo bigi, marki roko, fu den samasa verwondru. En in vers 21 ataki bikasi soleki, da tata de opodem dede suma, en agidem libi, so srefi da Manpikin, degi libi na suma awani. Bikasi da tata no krutu no wan libi suma, ma abengi ala krutu abra na da Manpikin. Dus a krakti fugi wan sama libi, adena ini Jesus, en a tata poti Jesus eke krutu man. Sa abeta kiete wan lesi, bikasi da tata no krutu no wan libi suma, ma agi ala krutu abra na da Manpikin. En saide adu Disi, en vers 23, fu ala suma sagi da Manpikin biginem,
soleki dem gi da tata beginning. Dus voor den sama mu egi Jezus beginning, leki fade egi a tata beginning. En voor den geloof, den egi Jezus a srefi beginning, leki a tata. Kan de dengi Jezus beginnen ma pikin sonomo, den ogien a srefi beginning, leki a tata. Voorbeeld den Jehovah's getuigi. Den oppa a tata nen furu, ma a Manpikin, den ai poten gelijk. Ataki fu ala suma sagi da Manpikin beginning, soleki demgi da tata beginning. Da yesa otakia, da suma disi nogi beginning na da Manpikin, nogi beginning tu na da tata disi benseni hem kom. En fu libi sama fasi, we efu stasani aso. Efu yu sende, yu gaan pikin, go na wan sama di isabi asama de, en yu sende yu gaan pikin, go fu chai wan boskopu. Na yaki yu pikingwe, taki komo poya, miawani ye, na konta kangami. We ana yu pikin wan agishen, ma yu san sende en kom, agi yu shen ook tu. Ani vers 24 ataki. Tru mi taki gi untaki. Da suma disi yere mi wotu. En abribi na tapu hem disi benseni mi kom. Hem abi libi futego. En anosa kom na krutu. Ma abe abra komopo fudede kaba. Gona libi. Da mi wani we fu pakse a versia so even. En a pramisi san Jezus gi. Ataki tru. U kan taki futru. Mi taki gi untaki. Dus ai taigi wansani. Tu. Da suma disi yere mi wotu. Asama di o yere sani san Jezus etaki. En abribi na tapu hem disi bensani mi kom. Dati na atata. Ma yabita vers ook tu pe aitaki di bribi tapa Manpikin. Eke Johannes 3 vers 36. Desi musien a sefi fasi. Asama muteke Jezus. A muteke aboskopu. Asama di bribi. Dansa autaki gomo fara. Ataki hem abi libi futego. Lobiwan agiwan pramisi taki asama di bribi nientapu. Di o bribi aboskopu desi. O abi alibi futego. En ai godo futaki en anosa kom na krutu. Anau go na ini akrutu fugado, astrafu fugado. Ma abe abra komopo fudede kaba, go na libi. Taki a komopo fudede, a go na libi. Mi wani futaki nanga wi taki, Jezus Christus. A teke wi krutu giwi. A kon na gron tapu leki wan libi sama. En a dede na tapu a kruis. En den belien en a opobaka. En a dede dape. Ana somar a go dede. Naini Jesaja kapte 53. Vers 5 nanga 6. We leisi sanwan fu den profeti. Ben skrifi abra Jezus. Ataki ma a ben kisi mankeri fu wi sondu ede. En den ben fon hem fu wi ogridu ede. Da fon fu wi vrede ben dena hem tapu. En nanga hem fon wi ben kombumbaka. Wi alamala deleki skapu disi ben lasi pasi. Wi ben drai ibriwan fu teki hem egi pasi. En masra ben potida sondu fu wi alamala na hem tapu. Disi na wan bigisani Jezus du giwi. Denki asani, Jezus anobe afu pai fu wi sondu. Anobe fiti taki den sondu de ben mugone en tapu. Ma a teke den fomian fu wi sondu ede, den kian fu wi sondu ede. En asama de obribine en tapu de o teke a pasifien. No sagolasi, ma asa abi alibi futego. E ke fa atake na versia aso, a abra komopo fu dede kaba gona libi. Da no Jezus ogodo, en vers 25 ataki, tru mi taki gi untaki, da yuru sakom, en adeya kaba. Teren dede suma sa yere da stem fu da Manpikin fugado, en den suma disi yere sa libi. Akan taki yaso, ai taki fu den sama di dede fu yeye fasi. Omdat soms a Bijbel e taki fu sama, sa no drai libi ete, taki den dede aini sondu. Omdat luku alasti pisi fu a vers, ataki en den suma disi ye sa libi.
Aboskopu egi, ma fu yumu fende alibi, yumu ye sa a Manpikin fu Gado taki, en yumu teke. En i vers 26 kataki bikasi soleki da tata abi libi na ini hem srefi. So srefi abengi da Manpikin makti fu abi libi na hem srefi ini. En abengi hem makti fu koti kru tutu, bikasi ade suma pikin. Fawi mu fu stande versi aso te ataki, abengi a Manpikin makti. Mi denki u kan paksei taki, Gado gi a woko, Gado gi a leti, na a Manpikin, fu gisama libi, en fu koti kutu. E fu demu stafu, e fu demu kisia libi. Aini vers 28 ataki no forwondru fu disi, bikasi da yuru sakom, te ala suma disi dena ini den grebi, sa yere hem stem. A versi aso verschil pikin sonanga atrawan sa wi ben leisi. Ataki den sama dide aini den grebi, o ye, en ataki ala suma, disi den aini den grebi, sa ye hem stem. En dan aini vers 29 ataki, en den sa komopo, den suma disi bendu bung sa opo bakagona libi, en den suma disi bendu ogri sa opo bakagona krutu. Dus disi na atutu opo baka na den lasti day. Pe ala sama wani den o wani, de o ye asten fu a Manpikin fu Gado, en de o opo baka. En son sama o opo baka fugo kisi a libi fu tego, den wansan bribi na ini Jezus. En son sama opo baka fugo na krutu, de wansan no ben fende pardon fu den sondu. Aini vers 30 we leisi. Mi no kandu no wansani fu mi srefi, sole ki mi yere, so mi krutu. E mi krutu de bun, bikasi mi no de sukumi eigi wani, mada wani fu mi tata, disi ben seni mi kom. Ete wan leisi Jezus etaki nanga saka fasi. Ya ena krutu man, ma au krutu no nanga en eigi wani, ma nanga awani fu atata, wan krin en leti krutu. Da Jezus taigi den, alek den uit taki ena a Manpikin fu Gado, ma no au taki futa sani sandele ki getuigi, taki futru Jezus de a Manpikin fu Gado. Na ini vers 31 ataki, e fu mi getuigi gimi srefi, da mi getuigi no detru. Agersi aitaki, kande den sama na wani teke a getuigi san Jezus gifu en sefi. Den saluku taki anatu, Jezus alei ailei. Ma no au taki, in vers 32, wan trawan de getuigi fu mi, en mi de sabi dati da getuigi fu hem de reti. Ben seni kari Johannes, dat na Johannes a dopumang, en aben getuigi fu da waarheid. Ma mi no teki da getuigi fu wan libi suma, ma mi taki den sani disi fu kankon verlusu. Jezus taki, ben aksi Johannes a dopumang. En a taigi den taki, mi nai teki a getuigi fu wan libi sama, ma na fu yu ede, mi o kayeneng, kande yu sa bibi, yu sa kisi verlusu. Aini vers 35 ataki, aben de wan brenki leti di ben skein, en fu wan pisi ten, ben wani prisiri na ini hem leti. Fu wan pisten de be lobby a preiki fu Johannes a dopumang. Dan aini vers 36 ataki, ma mi abi wan kotoigi bigi moro leki Johannes, bikasi dan roko disi da tata ben kimi fu klari. Dem srefi roko disi mi du, de kotoigi abra mi, dati, da tata ben seni mi kom. En aini vers 37 ataki, en da tata hem srefi, disi ben seni mi kom, ben kotoigi fu mi. Noiti ben yere hem stem wanteng, en noiti ben si, nanga eigi ai fa ade. Akantaki Jezus etaki ya sofu, a kotoigi san atata egi aini wan sama hati. Pe asama hati e piki den taki, ya, Jezus, na atru, en na apasi. Ik kan lezen in Johannes 6, vers 45. Maar we no abiteng fugoda petide. Na in vers 38 Jezus taki. En hem wotu no de tana ini, bikasi uno bribi na tapuda suma disi abenseni kom. Da yesan Jezus o taki no. Suku na ini dem skrifi. Bikasi denki dati unsa feni libi futego na dem ini.
En adedem, disi taigi, abra mi. Jezus kai ete wansani eke taigi. Ataki a wotu fu gado sefi. Sukudape. Omdat hij taigi fu mi. Dan in vers 40, Jezus taki. En uno wani kom na mi, fu kan kisi libi. En futru, furu libi sama. Anasabi, deno mansabi, sama na Jezus. Manawani, deno wani. Uben kan godo na akaba fu akapter, ma ayu sefi, gwe fikau. Des mi wanu fu paksei, taki a Manpikin fu gado, a konawi, en achari libi kong, en a o krutu libi sama. Ma, wimu wani teke, wimu wani ye a steng fu a Manpikin fu gado. E fu sama e aliki disi, en a wani drai libi. Sabi taki, na fu kai na tapo anen fu Jezus, aini begi, e ke faz kifi aini Romeini 10 vers 13. Aksi pardon fu yu sondu. Begi aksi Jezus fugiu alibi futego. We te sofara futide, te tale sibaka anga gado wani. Blessing.